murabona ko keke yacu yagenze neza kandi yahiye. Mamibel urabona ko keke yacu iryoshye. Iraryoshye cyane. Testing twumve. Urabona keke yacu uko ugenda uyikata igenda imera neza, ukatamo ibipande ushaka, irumutse, imeze neza, nishiririye. Bakunzi ba Selex TV, mumbabarire murebe ino keke. Iraryoshye pe. Muraho, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanjye ahangaha ni Aisha nk'uko bisanzwe. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Selex TV. Uyu munsi tubafitiye kandi gashya. Uno munsi twabazaniye cake. Vanilla cake. Yo tujye kubakorera uyu munsi. Turifashisha ibihe bikoresho. Imbere yacu hari ifarini, hakaba hari chapamandazi, baking powder. Murabona yuko hari na Prestige. Ku batakoresha Prestige bakoresha Breba. Nkuko twabivuze tugiye gukora vanilla cake. Iyi ni vanilla. Hari amagi abiri. Turifashisha isukari, turifashisha amata, twifashishe tin na mix. Murabona ahangaha hari umunzani n'akabasi. Niyo tugiye gupimiraho uburyo turi bukore keke yacu neza. Tugiye kubanza rero ku isukari. Turapima amagarama 125. Rinda kurenza amagarama 125 yacu. Dushyiramo amagi. Mami ongera dufashe uyu mixe. Urabona ko iyi keke iraza kuba imeze neza. No ku bantu bafite ifuru biba byoroshye. Tugiye gupima ifarini amagarama 200. Amagarama 200 yacu y'ifarini yuzuye. Tugiye gushyiraho baking powder nayo amagarama 5. Yo nisaba kuba ari nyinshi.
mami dushyiramo ya farini yacu ivanze na baking powder. Tubibutsa yuko ugomba kumenya buri kintu n'amagarama yacyo. Ukabivanga neza. Shyiramo amata makeya bitewe n'uko ifarini yawe ikomeye. Hari n'abashyiramo shokora, bitewe n'abakunda shokora wishyiramo. Urabona ko ifarini yacu yoroshye. Iyo ifarini yacu igeze aha ngaha ushyiramo vanilla utudomo 5. Keke yacu irahumura kandi iraryoshye. Genda wongeramo amata make make bitewe n'uko ifarini yawe ikomeye cyangwa yoroshye. Mami be, iyi tini yacu ubu tugiye kuyisiga Prestige. Ku bantu bakunda bureba nabo bayikoresha. Imeze neza. Yego. Murabona ko twayisize neza. Iyi tini uyinyanyagizamo agafarini iyo umaze kwisiga Prestige yawe cyangwa Bleu Blanc. Ukabona kuza ushyiramo keke yawe. Mami Belle agiye kuyidutegurira kugira ngo tuyishyire mu furu. Genda uyisanza kugira ngo itaza gushya itareshya.
mami be guhumura neza. guhumura neza. Tubibutsa yuko turi gukora vanilla cake. Tunabereka uburyo bazajya bayikorera mu rugo. Ngiye kuyibashyirira mu ifuru. iramara nk'iminota ingahe? Iramara nk'iminota Ayishuye keke yacu iramara nk'iminota ingahe? Urakoze cyane umbajije ikibazo cyiza. Iramaramo iminota hagati ya 35 na 40, ariko 40 iba ariyo myiza kuko uyikuramo yahiye. Wow, turagarutse. Ngewe urangaha ni Aisha nkuko bisanzwe. Mami Belle Keke yacu yarangiye kandi ku gihe kuri ya minota 40 mami. twababwiye. Murabona ko isa neza, twajya tubibereka etape par etape ko bibereye mu rugo namwe mwayikorera. Cyane. Irasa neza, irahumura. Kandi iraryoshye. Murabona twagerageje gukoresha ibipimo bikeya mami. Yego. Kandi havuyemo keke nini. Urabona wongereye uko wongera ibipimo niko igenda ibyimba. yego. Turagira ngo tubereke resultat ya keke yacu. Musa tuvuge. Murabona ko keke yacu Murabona ko keke yacu imeze neza. Murabona ko keke yacu yagenze neza kandi yahiye. Mami Belle urabona ko keke yacu iryoshye. Iraryoshye cyane. testinga twumve. Urabona keke yacu uko ugenda uyikata igenda imera neza, ukatamo ibipande ushaka, irumutse, imeze neza, nishiririye. Bakunzi ba Selex TV, mumbabarire murebe ino keke. Iraryoshye pe. Wayinywesha jus, wayinywesha amata. Bismillah. Mami Belle, iyi keke iraryoshye. Iyi yose ngira ngo ni twe twayiteguriye, turanayirya tuyimare. Abakunzi ba Selex TV muze tubahe kuko turabakunda cyane. Ibi byose ni abandi tubikesha, ni mwebwe tubitegurira, ni mwebwe tubyereka kugira ngo mubikunde kandi mudusabye n'ibindi mwifuza kumenya. Tujye tubibakorera. Naho dusoreje rero video yacu y'uyu munsi. Nta video yindi ikurikiyeho, tuzageza ibintu bigiye bitandukanye. Ibi byose ni ibyanyu, turahakubera mwebwe. Comment, like, share. Hamya ko ari ibintu byoroshye, ufite ibikoresho uri wawe ko wakwikorera cake ukaryoherwa. Ciao ciao, bye. Ciao ciao, see you, merci.